it's on like this. Энд байх хугацаанд байр түрээсэлж байлаа. Хамгийн гол нь Вьетнамд юм айгүй хямдхан юм. Өөрийн гэсэн өрөө Ханоид түрээслэх юм бол 10 еврогийн боддоо. Өнөөдөр 10 сарын 6 Ханоогоос хөдлөх гэж байна. Хойд аймагуудаар 2-7 хоног аялахаар скутерээ унаад AGNUUSH нь явах гэж байна. Yeah, Jay Nolan. Man here with 12, you know what I'm saying? Cooking up some of that new, some of that, well, you know how I do. Yeah, now give me the mic and allow me to dream. Nolan from the illest regime. I break it down like drugs do fiends. Trying to get green on the scene. Snap like celery for the salary. Bill Bellamy, smooth cruise through with a melanie Farilla. Name big as gorillas. Pull up into that villa. Waterfront eating dinner. 20 км явах тут байна. Тэгээ одоо бензин дууссан байна. Миний скутерийн. Тэгээд энэ ч замд нэг айлыг гойлгочлж байгаа. Мотоциклаас нөгөө мотоцикл руу шилжүүлж бензин хэнэлгэж байна. Well, it's just the screen tilted. It's not perfectly horizontal. It's perfect. Okay, say the name of the place we are now. We are in Langson right now, and I'm happy to have met you guys again. Have you ever driven on a motorcycle? I've been on a scooter before. I learned in the Philippines my first time, but you can go the shittiest roads and still make it, so I trust the scooter, yeah. I'm starting to trust in my bike less and less. But so far so good, I like it. It has charm. But on my part, I've never ever driven motorcycles, scooters in my life, and now I'm riding around Vietnam. Okay, let me ask you a question. You guys never ever been to Mongolia before? No. Correct. What comes to your imagination when you hear Ulaanbaatar, the capital of Mongolia? Ulaanbaatar, it feels like it sounds like weird brand of some weird chewing gum. I saw they have street view though. So I saw some and it's like city and then click twice and you are in the middle of nothing. Why? I am from there, like people live there. I'm Arjun. I've been traveling for 1 year and 9 months, and now I share this part of my journey with you guys. I'm very happy. How old are you? I am 22. Really? I'm from Iceland and I speak Icelandic. I'm from Mongolia. My name is AGNUUSH. I'm 24 and I'm traveling for 2 months already. I'm Adam. I'm from Slovakia. It's like this little country next to Next to what? It's not Slovenia, but I'm 24 and I'm traveling. This is like first month, but as long as I don't have return ticket, let's see. Cut. You think I will cut it just because you said so? Yes, I guess we're good to go. Yay! Day 1 is finished! Not for this one. За тэгэхээр бид 3 явсаран байгаа замынхаа 3-ны 1 дээр хүрээд ирсэн байж гэн. Тэгээ аялаад 6 хонлоо. Одоо өшөө 7 хоног хагастай явна. Тэгэл ер нь баг л мотоцикл унж байгаль харах гэж аялж байгаа аялал болж таарж явах шиг байна. Байгаль бол үнэхээр тасрах юм байна уу? Байгаль бол үнэхээр уул хатан манахаас их өөр юм байна. Тэгээд өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн характертай ард түмэн болохоор
үзэж харах юм мэдээж хэрэг маш их байна. Бид гурийн хийж байгаа тойрог болохоор Вьетнамын Northern Loop гэдэг нэртэй тойрог. Туристууд их хвчлэн нар зүү явдаг бол бид нэр төгсгөлөөс нэхлээ явцсан. Тэгээ айгүй хуулархаг болохоор айгүй сэрүүхэн байна. Цаг агаар харах юм бол Улаанбаатартай харьцуулахад хамаагүй дулаахан юм шиг хэрнээ. Айгүй чиглэг уур амьсгалтай болохоор жоохон үлээгүүд ясан дортол даарж ийн. Тэгээд өдөржингөө мотоциклтэй явж байгаа болохоор бас жоохон даарж байгаа. Бороотой үе таарсан байна бас. Тэгэхээр айгүй болгоомжтой явах хэрэгтэй. Айгүй олон цагийг замд өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд ер нь бол маш их сэтгэл хөдлөж байгаа. Энэ 2-7 хоногийн аялал ямар ч байсан дуусахад би буцаа Ханой хотод очив. Тэгээд Ханойгоос Хой Ан гэдэг нэртэй хотод очиж ажил хийх байгаа. Гадаадуудын ажилладаг вебсайт нийтлэл 7 хоногт нэг удаа эмхтгэж бэлдэж өгнө. Тэрнийхэн оронд байр, унаа, карманы мөнгө даалгана. Яг болж байгаа үстэй. Ер нь бол цаашаа аялал болох шүү. Хэлчихнэ найзуудаа явсаар байна гэхгүй. За тэгээ үтсэн баярлалаа. Би одоо орж унтлаа. Энэ бичлэгээ шууд төгсгөлд нь нэмээд тэгээд эдитлээд, экспортлоод, апплодлоод, schedule хийгээд тэгээд унтлаа. Маргааш зам намайг хүлээж байгаа. Yana, are you okay? No.